FBI. Pi mentah ka kes kadang yan. One Kitbok Pohshna, State General Secretary Jongka BJP Meghalaya bakran hilat pathai khubor. Hako office rekam jongka seng ulong ke enforcement directorate kala charge sheet persha ikinong ialam jongka Congress kynhup ya ka Sonia Gandhi baru Rahul Gandhi hak bedai baka case halor ka kot khubor National Herald. Ulong baka Congress Party kadai ka party baka yeng haka kynhun jongki Gandhian kabayalam na kabenta ki kynhun red part bat kiwe shushu ulong kumno ka Congress klale ika case jongka National Herald ulong ka National Herald kadai ka kot khubor kabala penmi naduh kipor bakari kaile banyo ika jingla lud bat yakani ka National Herald la seng daki nongyele la lud hakito kisnam shushu ulong pahakito kisnam sanhajar ngun kilakin show pisa Henry kalongyeng jongka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi ki penan kam bakla yakini ki an ulong baya kani ka kot khubor ki ken show pisa kala na ka fun jongka party pan pelat ya kata karam ka balakot syaka kendai pokulur katkum ka an ka khang persya ya kinu ki political party man khai pateng ka Congress kelale persya bat bay pisa kendai pokulur pan pelat ya ka National Herald na ka ram Henry la thiet kala da ka company ka bakerteng ka Young India Private Limited bat ya ka Young India Private Limited la seng da ki kynhun kumba saw sangun bat arngun na kita kidan ka bha hadu nyopun riew persen bat kita ki arngut kidei ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi ulong ya ka seng Congress la ialam de ki briew ki badan dak sniew wat la 4 rai penrem ngimpat la panong balarai penrem Henry ki sabut ki dan Hadin ke jinja naduh menen hadin baka ïadei kala charge sheet ya ki leader ki bak head jongka Congress Sonia Gandhi bat nongelam jongka liang persya aga parliament aga Lok Sabha Rahul Gandhi but ka ïadei kala ada mention tu bakini kita ki top most accused teman kita ki belasha ayu di belasha keno tetapi ke Congress party ketika party ke ba kam ya ladi ba kayang hata Gandhian principle of truth yo kayalap ba kayang nakabenta ki red part kayalap kana ba kayang nam takam rights di minorities so and so henry the feedback by tungno ba kilale ya ka case jong National Herald Pi kani ka National Herald newspaper kadai ka kot khubor ka balapan mi nadu kitu gipor ba kari kadang ele ikajing lalu but ya kani ka National Herald kot khubor National Herald lapan mi da ka company is not a listed company hane kadai ka company Associate Journals Limited ya kani ka company la seng de kitu kinong ele ladro hagitu kisnam Hakti sistem kumbesan hajar ngut kila kan show pisa ban seng yang negeri Israel. Tenre with the passage of time, kini kinong elam bahkli di Kongres. Cuang nak ngomong kinong elam jong keseng Kongres. Nanti gidi ka wei ka long yeng jong ka Sonia Gandhi ber Rahul Gandhi. You know ki penan kam baklai ki an ya kan ke Israel. Ya kan ika kot khubor ki kan show pisa kela naga fun jong ke party ban pelat ya kata karam jong ke jial ka balakot sedo kendai pokrur ti andai de feedback kat kum ka an ka kham persya ginu political party ban yele business pi hangni ka wan ka de pi bagawi ka jingle persya ka long ba ka jing persya an ka long ba ka Congress kala bay tingka kendai pokrur sya ke jial but ban pelat ya kata ke IGL na kata ke jimbaram lathit kela ya kata ke ya ke IGL lathit kela de company ka bekerteng ke Young India Private Limited but ya kata ke Young India Private Limited la seng tang sau san ngut but angot na pring kita ki don ka bah adu 90% halok ta but kita ki angot gide Sonia Gandhi but Rahul Gandhi ti kani ka company menta umdai ka jingmut ban shimti ka AGL umdai ba shimti tang ka AGL ka don ki properties ka don ki jaka ki ba bodli
Kalang dari India, Lucknow, Bihar, Mumbai, prime properties. Ngatrai ka lakunung ka lakot ka 1,000 crore. Tika jingmut ban seng ka company ban shimti ka AGL kalong ban yo ya kita ki properties profile through fraudulent means. Takamot da ka balek bian. Pi menta ka case kadang yan ngatrai da pipuli ya ka case naduh usnam. Kani ka case inshallah register usnam arajar kadhar. Kala sedang arajar kadhar ba kala poi syaka trial ko. Tika trial ko ru kala de trial penrem tima nakaliang jong kini ki he Congress kila approach ka Delhi High Court but the PE baka Delhi High Court house nam araja kat sangro kala note down kala batai shai ba ngan chupule kinyan ba the Delhi High Court while dismissing the petitions filed by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in 2015 observed that the acquisition of AGL by Young India Private Limited evidences a criminal intent. Pi kata High Court naduh gitu kisnam nu kala penpau ba kadon ke criminal conspiracy ni. Pi ke criminal conspiracy mendai tang shimti ka pakai AGL. Tan shimti ka company ka juyai. There's no issues. Apa India selau ke private company bukan thit ya ki public company su kanan. There's a process of law. Henry ban shim da pisah dengan political party. Ke balakot kendai folklore ke pisah dengan Congress. Ban pendan kam ya ka naga bentak ini kam tu kam thim ka an ka persya. Bat menta ka paushai. Ba ka seng Congress hi ialam ya ka daki briew ki badan malicious intent ki badan ka malicious intent hot until proven ngimpala ban rai penram hendre ki evidences ki alam syata bakumno through fraudulent means ki kwa ban acquire ya kita ki properties worth 5,000 crores ki beri property jong nomor p da pi ki don ki properties ba apo Delhi ba jingsi sha ka namar ba kani ka AGL ka dingkom mundi ba seng ka not for profit mo in fact Young India ka company la seng ka not for profit henry ki IY ya ki building ki commercialize ki building bro ki IY henry ki kam yelade pat ba ka de not for profit organization congress hi kam de shu ka seng ka bangina ban shanya pi kamla ban shu om bangi man kapor bagi shu puturai bagi nyamrem ba ngis kisah leben kita pa kili kita kata ka bakshik mi naka tengong jungki hendai ka jingsi sha kalong ba kimdan show ban buri kala pau perthai menta ya ki kam tu kam the jong sek mula panong naturally 1,000 ngot ki shareholders kidan da pipule bhai ki case ngani fi nganam number bakajrong than da pipule bha ki shareholders after the Delhi court dismissed the appeal ki shareholders ki balal ki batip ba kumnol ade ki shares jong ke AGL ki khlam don jingtit in house nam to 8,000 pau these shareholders included prominent individuals such as former law minister Shanti Bhushan and former chief justice of Allahabad and Madras High Court Markandeya Kaju kinil ki khamtit ba shares jong number 2 ki kipa temen juki ki ladon shares apo ke AGL Hendak kumno la transfer ya kan naga AGL ke Young India, betul. Pi minta pila ada pilong try. Hak company minta ke company tu pila ada bit ladi, kynthup ke kynthup, kynthup pi, terkelam bi ada. Terkemat ke Congress ke foundation juga Congress ini tak laki. Kalau pau syai bakal ke seng. Ke badan kumanga omene, pynphriang, but Congress and corruption is synonymous. Kali keju, Congress is corruption, corruption is Congress.